What's up? My name's AJ. My name's Gabriel. And we're the Osgi Brothers. We're just gonna sing a Samoan song for you guys called Sao Nofo. Hope you guys enjoy. Sao Nofo Hello everyone. The next song is a Samoan number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us. Mai, me fai ngata, uai ala me
Hello everyone. The next song is Come enjoy our Literacy Project specials on Monday the 9th to Saturday the 14th of September 2019. Buy 2 Ula Fala series books for only 30 tala, or you can buy 4 for 50 tala. We have early learning childhood books. You can buy 2 for 5 tala 50 centi. All our science charts are only 9 tala 90. We will also have 10% off all Samoan books, 10% off all toys, 20% off all books in store. Special events from Tuesday the 10th to Saturday the 14th. We will have special guest authors like Jane Vafusuanga, Lani Wentz, and also winners of the Samoa short story. Only at SAB, simply the best. Come enjoy our Literacy Project specials on Monday the 9th to Saturday the 14th of September 2019. Buy 2 Ula Fala series books for only 30 tala, or you can buy 4 for 50 tala. We have early learning childhood books. You can buy 2 for 5 tala 50 centi. All our science charts are only 9 tala 90. We will also have 10% off all Samoan books, 10% off all toys, 20% off all books in store. Special events from Tuesday the 10th to Saturday the 14th. We will have special guest authors like Jane Vafusuanga, Lani Wentz, and also winners of the Samoa short story. Only at SAB, simply the best. Come enjoy our Literacy Project special. Ia, whiwhelawlenga ngai, whatalo whatu nei tula le awaudi. Ia po le awhiawhi foi. Ia le whawhonga se tātou atiru, malo lawa le ono sai, malo le tau atai. I le whai mo fia tiu te mwhai walo fia ngai e mata i tō tasi. Ia au le tu e sili ono whaafitai o tau singa ma le pupui ngā le atua. I o mātou nei o la vai vai, ai mese o lo o tau soifua. Lo mwhai e pe ono whaatino, ia o tau tiu te mwhai walo filima. Ia i so o se atu nu o lo au mawai. Fia langa ngai whatalo whatu nei tula le au auli. Ia pole awhiawhi foi. Whapuponga ne tātou po kalame pe an whai atu. Ia o non tutua no ala awhiawhi ua mawe o na au ina atu tātou. Tau awhiawhi malua pe. Ma lo lava. Ma lo le soifua. Ia le nei tula. Whatalo whatu Mr. Mau? Malo, whatalo whatu Fresh Murray. Ia tu langana e le aso nei le oli. Ia fia lava wau dia mani o uli ka. Mai. E to le tātou whapea, ia, e te whele e te panatu whatau waa i le vāle o le tai au mo le out. Ia, ai, se taimi lava, tātou lava tātou vi ia mwhaftai le tua, o nana tau singa i lātou i le so se minute, so se kone, e pa so se i tūlā, so se aso mā sina tau sanga ia ma le fia tau sanga. Tama nei, ko fia wa o lia mani o uli, ua tau se fia. Amen. Careful. So tēne lātou nā o le au lia le wha. Lawa moi. La tu las mana vai ni. Ai koe kasi a vai. Maro a le fa ftai o le ko va ko le fa mana va ia ala foto a lua tu. Pa lua. Ko ma tu fa singa te ringi se matu mana. Ia, pe o talana le ni tau so tu ai. E ni ti o se si tu langa so fua na o ai. Ia wa mata ona o le afo so fuanga. Po. Ia, mea le o kama istanga mo ile ka be ha ko matua. Nele pe o isi ava tu matu tua e me o feita. Na me na wika e ka mo mita. E mo ka sanga manga. Tau no mita wo o lia ni tau sanga tele. Ia mai mo ia fta lusfu. Ia o fia le ko lia ni lusfu. Ni maongo. Ya, batala falta tu no malo lo se fua ya. E te mi lewa tau na se me fi fatalo fania so vai ngalo futa mana va mai ngan la fa sa o fi la fi. Yo le ngata ila tole o manava ma lo lava. Au ila tole o sa uni nai leo po tau tua nai o ni mata mo boi te i o sa tia se singa hui wa e fo ia to inga yonga na le la volo ma wo du mo fam sinonga. Ia, ele se tio, pole alfa mai nai mo le au. Ai au le po na tu ale o mata i o le. O le o i lalo lau mata se tu lau le po. Ia ma avea i lo ma wala ata i lo le fidi mati a pole ala lau ngau. Ima lau tu fa malama. La tu la nai fia i wo mo boi lau le po. Fau tuanga ma oe, mata ala. Na ave so atau fu le tu sa pele to ya le tu sa no. Ma fa lo pele, io venga al pele po a ko molpi. Yo, e fa e la mo pula oi. Ya mo fa na mo sa mo le mo oi pula fo. Ya mo fa lo pele ni le fa ngofi. Como sa mo fa pele wa fo.
ui le fatalo fa vanga ma fa mai sam setu ma ngai mai pese ngole aso pena fe pelet tio mai tu swali pese ma fa mai na Australia la pese ya ma futa mai hai tio mai pelet tio mai te se veleo tam pese foi ma lo to tu il malo to au fa sala fa le pelet tio mai ma fa mai ui ma ana funga yo ai se ki as mua mai ana funga tu tolu ko tolu mai ana funga mai ma lo sunga ngango nai kala kiki sa olele ya ana funga no chala ti ya tala mon ya ana funga li start fa se langa ia tala sa mai no fatu ya sa wele lunga lona loto sa ron ma fo fa sa roi le fa fo e mai ole na tela titi ha ba ai se fa ta ya ana funga ta wi sa so va so la fo ya ai ni sina ma futa mai ya wa ai fo ole ya la tiro ma wa Ia mai e kai au ile yala ke binge ile yala ke ofo e ko inga mui te lo foi lo po ia fa mango fanga ia ngu tilo fa malolo le tolo mai tilo matam la vanga lele o va ia tele o ba futa bai me te pole nei te ole ma futa mai ia ni te uta fa peta o yo la e lai o ke o lai so fu ele lo tu bo la semana bana na foi a pe e sa ses na ke va valu po ai le tanga te me mamau ala o ye le malanga le angi mo sengia pe pole kuta o te loa ya fe nei lo o te loa langa ye lo ses o ya te falo mo tu tangi si me pusi le ai no se me ai fa ai lo ai o sense o o ai o lo ses na ke bo le moi te me eu sa lo fia moi te me moi ia pe a fia moi ela mo po ke no velo fia fia moi ke no mo vai ka vai na mo ia la fio ia ma sa ra ta eu fa te tali ta ta inga ia ma le su yo ta tu se le sa o vai te fa nei la ia mai foi ia te se foi o lo sa fa ta tu o tusi ole mana ia tusi pese promise te mai tai sa fa non tina ia e mana foi ta tu sa foi ta tu promise e fai ta oi ia mai tam fai lo e fa ta no le promise na tam nei ole mo ta pe ala ka kwa ku ia ele ta tu lo ta tu ma le fa ta tali ta tu ma le le ka lo ta o i ka ta ro fa ia ko o va mal ia ole o ta lo mai pe ioi ole tato pukalame na ni afi so ta inga mon tato sui ole samo station in books pole simply the best pe on lo sirafia io no so ale tato tala talonga ma le sunga ya yula ingale io ne fai ole tato tala mai sa bor ta tali ma to tele aya ya inisio mio me fam sinonga ya me se fe ni sem ta pu olo tula me tono se tato atinu mai le sunga pele te mai fe mai le po le tano mai o ma fa fini o ma ape to lua sao me la ngai ape to lua sao o muso ape to lua na o ma le po la vai le fe moi wala te tano ya e son ponga fo mon so fe ni no fala velave nga me o finge pa o ngal me ala ngale ave le po la ti to lua fala velave le o le al me ling fa ma ha ka ngo ke mi ma o ma ha o ya le no tale fala velave fa fingi o fala velave lo vinga ave manga o ngo foku yo ka fa ma kwa ya lo fa so lo kwa ali ilo vinga fi fe vale pe hey na o ke alu ko la ki ya ngo ma i ngale va ya le ya kusa o so le ya esa ma fa ngana le via fini marisimia lo po ya io ya ke le mo wai fo lo po la to mo wai fo sanga ia fo kam ka ke ale o fa yengi bisa anga yo ya wai fo la to tabilia tu lo po ya matamai tai fo ya ala masalo lo mo ta so tai ngam fa lipi so yo tato whatsapp ya tu sai fo imal tato ya o me ala ko fa ala lo tato sap ya fa na fo tato tu silen fa lo le la ya la tato tu mata o ma e fa talo fa tu ile so yo tato sap lo mo tato ala le talo fa la fa lili le ma fia ma talo fa tu ai no ave ne uli Malang sei tua. Pa me o to nei taini. Ia o lo man via fa tai vai ane lo fonga. Ia nei tu lao te lo na no fo yo ya o lo inisio tu tem fai va o fianga ia. Ia se e mai sa no inisio tato fa la wi lo tato company.
I le tu tau loa ele yo atu tatou tusi me se foi le ata tifanga le o look forward ai si mona so tai au. Yeah, okay. Or first time I no. Yeah, it can be I am to follow the way for us to terminate. Yeah, no more say follow say paso to for. Yeah, ana really for us to mole by actually no le dua ngam to follow the way yasulu. The first one or no matter what you furniture makoni arabi or furniture here le thing. Yeah, kile la pa ule na wa il follow le ya lo suma to make a store. Ito mata-mata le on display thing ya pipi at specialty. So we have the furniture special that ends on umay solo. We have HP Gold Partner Promotion, where all our HP inventory it will be 10% off. If therefore in machine or actual laptops or mouse, you must speak HP. Follow one. Yeah. If you follow so my mega store to or promotions na ye buat na nasional so dua so ya untuk saya mana seluruh na special dia dua ya mau isi special dia sangat sulit ni nasional lo yang nak termina flash sale na amat samay so para ni ya ifat so umma ya ni sorry, or matutiri na flash sale, o sa ama sa nagparini, umay na sonay. And yeah, o may uwayo na fanga sa TV flash sale, o may speaker, TVs, laptops, phones, they're all on special. Kasi then po yan, ito sumay sa mga kasi tanga yan na Originally, what's special is I'm not sure that's the name or it's up to full promotion. The 2-week mega sale. It's a clearance sale. Or my wife or the matrapsipula or TV or 4 or push the ice tatia, ice 2 or asalina or the time or my in a mega store. Yeah, I was the special for you. If I manage to nine or the macho legacy project or the Tinastia Umayaki or the Fata with the Ministry of Education. It's our legacy from Ilaku. So, the macho or special in the company name is Lupa Similar my macho Salmon books. Those food similar at my English books, my C2C. Yeah, Malay food similar pa my choice. Oh, malo ni sa lolo. Malo. Kapag ito ito na ang fonasyon na ini. Malo yo. Yeah. Fa lili le wa manino magahenga le tu tau seo. Ia po ia pe ona fai na fai pele sa pi de malo la tulu. I say sa no na maua na tato tusi le na launch ni tai pe na fai no tai au. Se no na pa ia le wingo nei tusi ia male fa mai wo pe na ngal fa sa mal sa. Ia first time boleh ada mo ia oleh tusi yang fai no ni oleh no tusi. It's a promise to live forever. Oleh pokok saya nila nafaham semua ni oleh mole offer o isuni oleh tusi tapi oleh tusi in the story it was the war time to her mom's eyes to Izumi's mom's eyes, so it was just a book of how oleh tusi ni by training dia ni kasina oleh iba sinafau ia o Manchuria ia melam sama kala Izumi ni historia long tina oleh titi oleh perkara sosial lena pasawina kalau ni todo suliva itu susah ala pa ini suliva itu susah yo
Mana ia, ma tāua ia le tula we tāua i le whataua le wa ave ia o au mai le atinu le tūtau whai tau tusi ia ma le numera ma le whasainisi ia ma lola ma tātou company mo le apa u ia o te inola ato telefon whanau ia mise mātua la lato lango ina. Ia, o le mule matua ni mo, le matua no essa ni le passa no ele ele sivi. Ia foi lá e matou experiência a ni a passar lá no TV. E pai essa ni na ia a mai no ano matou experiência me falou mai foi na special gift offers here that away I maso conference room ia maso for na sonia I no ila so susi ia pena le lisi wiki uma la sona ine ia la away ia le suna ia lani wentiang e fa matala I fo ia na ia susi ia masai fo ia le signing utsa ia Ia, o te ilo le vanga muli o tata na whalili o le vainga lea le tata wata lea tae au o tuaia na o mai. Ia, le tata premier lea, se e sau noa iai? Ia, sa lea, o le premier lea tae au, ia, o le nanganangulina Elisa. Ia, ma le peti sau, ia, o le premier lea tae au, mata I le asiasi, o po kalame mena I lo tu mai a sunua a mata ele uso a mata taia o le afi ele afare lima I lumai o ele tato filmas ia le pasava I folia ia tickets tomorrow para afia wai Mana ia o le ata le afare ngole ata falili mo fafunga le atinu o le take home day o lina pai no mai le afu ni o le vainga o amena ti fanga nei kosotu o langa tinia mo le Pacifica atua ia lo faina nei kosotu lo mo ta so ni tamo ia lo support le company malo si sabe ia fazer tudo ça mo o le ata lea o tangata Samoa lava I o lato fatino ina o sao lea ia sa lea tangata Samoa ia ma tangata Samoa New Zealand ia malo whaftai whanili o te ilo ina o nai fo ia no fo ai malo lava ia tautua lea tinu o te ilo la mo se si whatatanoanga ia pole aso atai au ia o le I o atua tātou whamoe le fiafi ia mo te neiva ngana I sisi mes fisa o noa ili whamai ata whatanoanga ai fai paule fai ki na mala mo mo ya le pisi mata to mo pela mo fala o to fo I inicio promotion solo pana so tin ni ngani to wala le ya mo fai fai mena si ngale ni pulo to fla kitine mai fa pena ali inicio company aso Ma lava se amna ni le asko. Ia whaftai whalili o le nganga la foi na whaftai tele lava ia tu mai pe ta o sa tātou te ngalue whatasi ai ia I lango ina tele o pokala me ale lope ia e mo te minei whamanuela tu ai toi fuafanga lo fianga iai tātou toi whelo ai se mea luma whasoi ia. Ia soi ia na ua whaafonga le atinu ia I se whatatanoanga foi ia ma le uso ia whalili ia o se sui fo ia tātou company Alisab ia e pei ona iai le tātou whatanoanga na ia e tala fo inisi o lato promotions pea ona silafia o le sab toi titi avai aso umai whaatino e a lato whaaptoa ia ona nau na vai le ngata whanau a onga pea ona sau no whaalili tusi whai tau so se mtaupu ia ele malo le atinu I o loe pea mta ua ia o le ai le ngata lea ia o lea I fa mo tanto pia le aso taiao ia o sa mo la tinu mo Pacifica le wa fa handi ile ata ia mo fa handi ile premier o fa ile premier ia o se ava no le le e anga ia tu ia va to il fa na o se ata silon ma na ia take home pay ia le ma ta watu o to finga pulea I manisi la wa la to wa loa ia ile tu tau ata ti fanga fa ia ti fanga ma show ia le o fa ngata le ni e tu fa sia ile yata ia awana imisia la so taiao ina tato Apple Cinema
ia o loo tu'ufaatasia i le tatou lagolango i le SAP ai Mr. Company a Digicel. Malo of tai ia le ngate na ia lato le tusi na le sa lo on le la mana ia na tusi ia e mo e papalangi tusi Promise to live for. promise to live for ia mo ia papalangi a telefoni a onga mo me na tusi ona e ve mai to sui vatala se ni tusi ia Lo pa ule lua iwa tā lai was fullständig. Fi fa kausa o tusi o ngal maa ia i o le headline. ia O se tautonga e te ola ina e o mai le whaavavau amene. sa le la fa tala fa ta ita ta se o ta ma futu mai talo fa lava ma na ia proclame ne oli pa ma lo la banga lu e manuia tele ni aso tai la ia ma masala ta sta pese ia po ne ta to company sini sina fa sala watu fa mai ia ona crosia te le sunga ia yulai Yoe, you lai awane e misia tā lai tā lunga. Le ase, musu ai tā lai tā lunga. You lai a whai o e whafonga mai. Awane e mai e fo tā lai tā lunga lau pele ki mal mato au. E tu ai pēo o le tā lunga whaavivila i resi nela. le tele lo po lo yulai o ta to o taimi le taimi fo le fa to ta po kala ni te Ke wa whaapea i o le bima a leo. sa o le mai la vi pe po ala veni me ia so tai me pe ia mtata no fo itu sa ia ale o tatu o tatu tala tau o foi uma vista tala tau Sa o ni, ka tō tala tau. tala tau Sei foi mai le tā malolo. ia se fa me malo tatu le tatu tala tau ia o watu ele me sunga i ulai ia faso solo tula ma news woni ngalu o tatu news tele me na tupu sa mo o le la fonga na tu te mata ia fresh Maui ia pa o mal tatu pa sala fa sini mas tatu musika Oh, wei. o que fe ia ala Ke masolo sola hapea. ya no la fa fe la no ko ma o fa fe pintana tele ni
fifia lava toi fatalo fatu le toi taliu mai o le malo longo tato po kalami lei tawa fiafi malo bei toi fatalo fatu e la to le fatu ama wa mai tato fasalonga ia ai tau le ngang fia fa la wilo atu ai le wa mo so tai nga mo ngale ai ula ngale o le sui o tato o nanga ia tu ina mai foi nisi o tala i talonga awa lava lo silafia fatalo fatu ai ula nei tu la le o li amai ya balolo va to tua dai ya o madia lo vai lo foneri ya ere pai na foi no tu e lano ya ngamba le famalo atu male fatalo fatu ya I palo ka ko una le lo pe ko por network pa taile talia pe de ya o nanga ya be ma o nanga tai ko ro ina so se tembe la so ya o madia pa ko ma yo se pa ko ko de ta tala ta lunga bola antanga de ko pa ya so wa no fa yo tu pa sia ma widatu ya wa la pa ko mai e ono le lago ba sibai e ale pare o fuang le yang ano fa le piva scuti ki to na ko ma sa le ufi e to mo ato le tato tala o le aso pa raina de tendei le na pala wilo mai le mali o yo se tasio tu ilo le Springboks Africa State I te usanga mo mabai le tutunga ya Chester Williams o Williams se tasi le sa yai I da Africa le ta malo I pulo lani ia I le ate imse la wiba se kurulima e lua skurvitu talo na faita ulia sa ta alo I testa mo Springboks tal mai le ate imse la wiba se pa ia le lua ate ia e se kuru pati ko sa ia si ko ina o Chester Williams o pas kurida te usanga o no sei tua na maliu ia o no se na se nasa ba I pati ko le heart attack ua whālau I lona I nei rapa whātonga ringa ka pia no rangi ni se tua whai longa I tālo a te tō pitu o la whai e whamsidonga I sa iri ai se tasi a whakareima ia I le whai longa o le tamta ano o tamta ala lua te skruiva o le World Rugby Men Sevens Player of the Year o whawhala nei o I la tōga Piripinia o le li o ko lau niua mai a Melika o Terry Tuwai mai Fiti ia male ali o Stephen Thomasin o Amerika e roi malolo I ram sa ba I pa umar ba ya se le wala pis al se talia ai sa baita wina e ta tu tala I taloga le tu laga ba walunga sa ia I patinga e la wala tu o le taloga I le fa umma le ba ya so ia ta si ia na fa lo fa mo pa dai e a wala ya tu bo ta pe na mo pa I ale ya lo tu ia I la mtai no tan sa le po le la langi o ni sila ne ta longa ia po o ma games e ta papenar patri ni pai ngor ba yaso e a fia ta longa tonga manusila e ngor mo mawina sabatu apa kita amo ayo ni usila e ra tonga ia ni ayo pitu ile iba se fulu malenua nisi ta longa ta se lo ia ida wa Japani ma Afrika Japani o champion the Pacific Nations Cup na malolo ya Afrika zote e ayo pasi putasi ile pitu Taronga si kotilani machochia, tomi spuono ai kotilani, na malo ya chochia, ile na riba, ile taronga riba ile lani ma Italia, na matua pasi pa mo ai ko ile lani Italia, ile tomi spurpitu, ile le ai. Ole uno le na ile mo fainga I ormai no lua, ole Blue Sky International Service ile tupali ia ka pakautea ia I malaitalo I le kapito dai mato papeto I malaitalo I manisi ile ko ba yaso ile tu la balu sa tu lai mai la ora frangi ta mauli re tu la kapito ile te patasi mua tu la ono ba lima mai extension tu la lima PPE ba yala lo fa ile pente kama ana chiefs tu la tolu ta wesina ile Minnesota mopa tu la lua ta do sa mo tu fulele e amare ipo champini na to sola le amare frangi to mo iple I ba no no lua de ta bisanga ia e pe so ona malu malo ai ia I ba a matto ta bisanga ole tai to fitu ile tu pa li mi so ta to ta ta mo na no pa ia o na ta alo por ta alo de ti polo I to todo la chibu se ta so alo sa mo la wi lo ko I le ta lo ngai lo langi I to sanga lo tea le tomai tai a linda bala na mata to tala pai o le umar nei na ita ugana por tan sala o le bailima te wila bori por temo me tu ape skuriba e vai la oranda 19 por la no skuriba te usanga ba tua ta idia na mo tu mo ma mi simo tu na champini o le umar le ta longa
na sala i mana mo tu mo ma wa nei la mo tu mo ma yo pela ma champinho vai na il lanno sicuri va per usare la bat tua il vai in quinth division o le papa pinne na sa IDI safety sister ma original io sono la champini e uno le tala la wa nei original e la champinho te vina vai lima volley tournament champinho la scriva il original ai vai no lì sapeva ele mo tu mo ma iso fe al fami le uno la ta la manu malo ele iso fe al fami ma wa ele la te una champignon tam sanor vai lima te wila tournament volleyball guate sunida ya ile dei poi te usana ma va ela fa in for the women division na felo ele island keo marfima ya ma le uno la ta la ya wa manu malo ele ia le fima ma ve la te mo champignon portami sana volleyball vai lima te wila ia ile nei foi tau sanga lua pese pulu maliba ia pa inga mata tau tala ita longa yo fa tu pa sia ia ile nei foi a tanga nei ba iaso manu tereina ia tuche pa io nei iaso ile per fide mu nei ia iso tato tunu ele ngata samo nei ia iso se tato nei che no pe oro fa penano no pia ia ile lo iso tato tunu ai morte bidei pa so fu ia fa tai tele ulai ia wa foi se update o tato tala ta longa fa manuia la tua i toe fo fanga lo fenga e mo ne afi tato toe fe loa ila solulu fa soi foia soi tua na ua fa fonga lo tato tunu e misha tato paanga e po ponga o tato tala o ta longa pe na fonga ina tua ngane ya yu lai ngale ya toe mo mori ele nganga fa tai tato company ngale le ile fa le offers Pivas boutique mo le lango malo si ye tato tala ta longa al terminei e lei ona fa fonga me tato tala tau pe ona tu va sia lo fisa va tau tau nei a fas futasi ia e fua e foi a fo fonga nei fiafi winga le tau au so sa video tua lo nga e mutau polo lo ftia pe ale atinu mo polo va nga matu i sifo fal fa pia nga i manono e au o ni se taimi matimo e mama e ono yai fa pe ai foi masai sa tu sifo ale pata sa fata si mo le fanga e awa fa pe timu masavili initial timing ai mole mo pule ono isa fai e awa initial timing malai timu e ono yai ia e fa pe na le tau ia sava ia to ai pe tu ni mai mole anga ia tipo na nei ai mole aso tai au mo por mo savai le a living on tau initial timing se vanga na ai timu pu ile awa uli fa pe masavili fa tau tau wal tua uloa ia ole ba inga na tala tau mo le ponei male aso tau e fa tino e foi au fo fa fai e mi se ai ngo na fe nga ia fa la vilave e fu ai foi ia tu longa tau a wai fu au me fai ia nga tau e le se ven tu ma te el timu po na tangi po le ala fai nga tu au dole ia nei e le ba o mama ia tu tele wa un ta tu tele o fai nga luenga ia ona tu lo tai tonu nga ia fa mai mano lo si ai ia manu se tu lo ia ai fa pe ona mama ia fu inisi le tu lo ai alo after ia talo mari mo tato talo tau ia ma tu tato Sky Villas ia na lo ola mai malo si tato talo tau ia kana fa tato news ia tato talo ngana na fonga ina mai sunga ia ulai na lango ina malo si le tato Pivas boutique o tempo de fatalo faz vai na fato ma futa mai mele Colin my mele top Colin ma lo mas tangango o lua ale tali ma lo tu wi fa fikai da va tu winga fa ma rusi e solo te fia i tati tam fai e fai tu ni o nanga Colin si o Colin fe mai ma lo ya o lua o le tali ya le fe mai o lua ale tali ma lo o lua ale tali ma lo tua atuno pe va lo mol pese vai lele o ya ta o yesu o le tali o ya o sui mele o ya le o le to lu ale ke fia e o te fa nglo mai ma futa mai ya e to te foi manisi nga fa ya kalai le futa ma futa mai si o kalai la siva mai ai brother sio nga fa kalai mai malo ka ku ma nga le po kalai o fai foi sino pisi alo fa ku mo lua ko fa so fo wi fa yo e sa un po fa o ma fa well
Ang gusto mai taila ia lai pisi a vision tamala onga ko piki mai ia sian tamato atu piki mai son to lua. Ia au Peter Proud ma lo lo tu ma tu fin FF ta lo Peter Proud. Ia ma sio ile ka va kur kala sio le mai sio kale mai so fu manguia Mr. Hanga pe foi fresh. Oi fresh Murray. No fango tama mateni au le ma lo lo so fu. Le so le sio kale. O ta ngalo ya ta wole ta no fango tama mateni au le. Ada fa manatu mesio. O JTP Matt Lopez Samo TV o tui lima balu malo lava so four from Wallabies. Malo lava ta fa tu sala manu o Peter Brown me fa lava mo tala talonga manu na fiafi. So no fa ki ha fa ai ulai o so fa mi tonga so ko fa mo ma ka malo ya no usia yo de fuengo. O pe ang fa ya ku ele fa ngo ai lo loko. Because tonga o le fa ngala ko common sense. You know. Yeah, Lang ka alo pera touch because o le su sa idi malo si ma se fel malo. Se le la to mo. Na ola to fa fia ni si la wala mo la to tupe. Ano kwa ingo yo to mo te mi. Ingo. Se mo video ku poko ai le mo se le ke ka al. Kwa ko Ai kula ingo va se ingo ke me World Cup. Ilo sta lo mai fai tau dia la ta lo. Ya, esa le fa na se lo ma fa urta to manu. Me fa na se sta o fa ia le sa no ngala fiona pa mia. Mai pa wal me le asi se la vea. Pe o ai se la we ka lo ma fa afu. Ka lo ma fa vivendo. Ya, ke o va pa tu talo. Ele ko. O le ai. O ki nga wele vai ole ken ka lu. Ake lo men ta le fe ska ria ya. Ala fo ya ka lo lo ska ri pe ta lo tonga. Kalo poko foi. Ele fica kala nga ka vai mermele vai mo la lo man. Kon ki nga ule vai ken ka lu le man na skola. La vai ka se fe ka mai. O se sel man fa se foi ngapel vai lo fodi. Oi bo. Ya ole la al terminate ya masalo le ta to sta to malonga le titi ale foi mai e fa fonga lo ta to di sta ko awai. Ka ko me ari. Awa lava le arese tu mawe pe na le tato Samo TV tala Samo le tala be ile tato YouTube channel pena foi mo le tato website. Ma le sipo. Semelo famo
Fifia chai fatalo fatu nei tula le afiafi ia alo maia o sopuponga nei tatu tala mai Samoa pe masani ai lango malo si tatu company ngalele o le Arco Group. E tamua atu ia tatu tala ile mata upo whanoa noa pe o si la fia il to tele i ato i lunga o penga tifai langi si alu toto leone tia ina i se la pisi le wafu i mul whanua ma maua nisi ala whainga luenga ni tai ale asona i se mvai atu nei. Na mawhaiana maola sam talanga mai le ofisa leo winga le nei mta upu. Mawhaari ai o le temi nei olo o tau whai sa ili au mai leo le ngata i savai. A upolu nei e sama ita e ono masalomia e ana le nei pe fau wala fo ina. Sa no se tasi o suisi ni olo ofiso e su leo ya pia o le temi nei ele i maua lava sa sama itai. Po sina e ono masalomia. Ua whaiale nei soli ngā tula fono. Sili ono matu yam whanoa noe pe ono mai mua i ail whaita wafe o tangata. I ata na tu i lunga o penga te whailangi. Ua tolu e mta wha pe nei o alo toto wala fo ina e pe ona iai na isi foi pepe e ono maasina lea na maua i ngā tai whale o laudi i le lua maasina taluai. A e o mai foi te mine i ele i maua lava se sina o maasalomia e ana le nei pepe tama na tia ina. A toa i foi male mta apu i samai tai e tolis fu tolu tau sanga leo o tau fia pe i Kuala Lumpur i le te mine i ono tua inga i lon tia ino sana pepe fau i la pisi o se whare le tā ua se i tulou, o se tasi o mātanga na malanga ia i Kuala Lumpur. A o le nei, ia o loo tāo fia, ona o māsalomia ngau ia ana le nei pepe. Ia ato ai male mataupu le nei e pe ona mawai le nei alo le toto, ia i le wafu. Ia o se pepe teine pe ona whaamamia mai. A o le nei lamo mataupu le wala ngai fo i se leo nisi o whainga benga pa ia le atua, ai mese lavo tai o kalesia so fatasi kerisiano i Samoa e pe ono sauno ai Reverend Aisoli Yuli inisio lau tu stala male o fasala lau o se mta o pota tau na fai e se fo e le tau no fai sauno Reverend Aisoli fa no pe ava ia tu o stafa afine fai nga matanga male fia ia ile atua o no la fo ino na me alo fa tau mai le atua mai te tau na nga lu e fatasi e o fai nga wenga pa ia le atua. A toa ai matanga talotu e una ia pe ama wha manatu le ama ma le onga whai unga nei pe a whai e so o se maita ai pose tina fhoi na sau noa Reverend e wha pe o se matau po e le te taona manatu maa i aita i o a whioanga
Whapea e kalesia e meise o ainga. Ai o te tauna tau whaisa ili fufo. Ina ia tine i o matafi e se atu. Ma Samoa. Inisi o tala tae o nei leana toi tula i ele sisunga ia taua alai tuila e pai lumo al wha msinonga maungalunga. E tali modianga e tasi o lo modia ai o ia le tua leo leo. E peo sila fiale ali leo taua alai o lo modia il modianga e tasi o le whaion tau pulpulenga. Ina ia wha o ina leo ti la fionga le li paalimi o Samoa. I tō lau lau al whamsinonga i lumo lana fionga te mai tai whamsino. Ia ta whai maa lole i lani tu alongoren. I le tae o nei, na whasiringi ai tu taua alai. Pe fina ngalo e whaia sana lo ia e tu sa lana mta upa e na tali. I le ai wa lewa o na saune tali o na molianga. I le ofisiringi a taua alai lo na molianga e pe on taua i dunga lea na whonga ina i whapea. Na ola tau pule pule i matala pa unga o se ali o laudima Australia. E wha ole o ti le li paalimi o Samoa. Ai na tali taua alai. O le alava. Na sauno ai te whai maa lo le atu ina atu mta upa le nei ali e whonga ina svai unga. I le whamasinonga maua i le aso solus fulu. O le masina le nei o se tema. O tawa alai le ana maulia whaatasi ma le paulo ma le mai whai oso sione. Le a whaina tutula i uma i whamasinonga maulunga le tae au nei. E whaatalia se aso e tolo po aile i loilonga mo le tala ina i la awa i tua po le beio. Na sauno aile a fionga te mai tae whamasino i atu whai malo. O le ato e tolo po atu mo le aso sfuru valu al masina le nei. I e le i loilonga mo le tala ina o le mai mamalele i tua. O na leo lo te ena malo se le tua leo le tala ino i la wane i tua. O na nisi o mafuanga. E le mau mai foi se tala la te mai leo po le ase aso e o mai wha malo se e tala paunga. Leo lo tua ia lo na tau la mua. I nei tau pole pulenga. Ma fso o tai ma i la toa lo ta wai lunga. Ma se tongi tupe mai au Australia. I le atunuu leo lo o alala te minei. Le tala muli al tae afo i an le la le ana toi tula i tina me ngā tai vai le ana tua ia. I le whasi o tia o sana pepe tasi tau sanga le matua. O le leima ta apu le au toi tuna atu ma toi fonga ina i le asama fual vai asfo. E au noa ma se tadi a le nei tina e tu ina i luma al whamasinonga. Se i wha mai a mai morianga le tua leo leo. O le nei whana velave o lo tua ia e wha pēr na whaonga ina i le nei tina le au se salu tu. E sasa i le ulu o si an tamatene e tasi tau sanga le matua. Ma maliua i lava. Ona o leo onga manuanga i lo na ulu. O lo tatala i tua le neiti na e luas fuliva tau sanga le matua. E whaatalia i le vai asa fau leo o toi tolo po e leo na mata upu. Ma watu i ai ma le polo i ngā whaamasino. E le ma whai o le toi lata lata e lana whanau e tolo tolu. Leo tu atu le vai ngā luntina. Ma i le ma whai foi. Ona toi nofo i le afia onga ngā tai vai. Ia le whawhaanga le atunu, ia o whapoponga na tātou tala mai Samoa. Mo lau whaafungaanga, ia e mese o lo sila fia. I nisi fo i o vainga lo tupu mai sio tātou atunu. Ia le nei fo i vai tau. Pea ona whai atu, ia o lo wālua i luma le tele o matau puonga onga. Ia le ngatau nai alu toto. Ia wala fua ina, ia au lea fo i o lo whaanga solo pea nisi o matau pi luma whaamisironga. I le ngatau whasi o tangata se i tulo. Alu atu ai ma le whaamalo si teine se i tulo. Ma nisi lawa vai ngā whaapena. Ia, o lo ua mua whaia le sa sao whaafi e pei o na sau noa ai foi. Le sa sunga le whaafea ngai ngā po le whaiwhi auto ina ia Reverend Aisoli. Ia o tau ona ngā lue whaatasi e tai o i kāne sia o nuu ai maise o a inga. Ia o se wainga na ia tātou tala mai Samoa. Pei o na lango malosi ai le tātou company ang le lea le Arco Group. E au fia ai le Arco Motor Mechanic po le lato fale insindia mo so se fale tono lo sa ai mise le Arco Chemical i so se vai la au mo le fuluina o lo maota po lo lawa ai mise ofisa ai mise le fale inga numeritasi al Manai Restaurant a wana ingalo asiasi ane iai ia le lato company vai tele au tafa tono le Big Bear ia so vai ngana ia tato tala mai sa mo chiminei ia ole alu sina pese po ane fa fifia po tali o mai ia ole fai unga tato pokalami tawa fiafi malobe. Alofa. What's that? Rocky, can I have a taste, mate? You know, a moly.
inside. Very benign. Right. Come on up. Kafangu apa mbon? Uma. Wa lo malama lele ia inga matulanga manaumia mo le fao ina atu le elitisi ilo maota pole business. Hola tus. Oi kia umar. Oma, oi ale kisi. Oi da guano kon. Oi da fai modi fai lesen. Ifa pe fe kai wa so sisi ngame. Ai. Ka fai modi fai long lesen ifa kanga la kula fone disi. Ka sa inga pe hika wa ben ka kisi. Okay. O me fui pe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 555 o leono 5555. Le ako moto mechanic ki vai tele fa sanga i male no fanga tu wai le Yasaki o se au nanga fa bitoe sili ona le leimolo sa le quick service mota vale light vehicles e ma fai ona sui na le fa mama so au ato le afi o yai foi le mato o nanga fa bitoe le panel painting male respray painting mo so se vai nga to fia fa le leo le tino lau ta vale a fia mai nei loa pe vala au mai le numera ona o tasi iva fa ono po le fitu tasi fitu ono fa le ako moto tele fa sanga fi fiata fatalo fatu tatu tunu ni tenyo la fiafi ili tatu pakala melevel nei ole tai to fiafi mal lo pei ya ni tenyo la fiafi le wa fata umatu la bani tatu new series of four natu to fresh murray ya le fama lo me ya mo fa tu ma na lo fama lo me sio calling to mai fa fe tai la mo news macho mo fie sis fresh murray oh woohoo thanks Seal. Era tatu ni usana ya masalo ya ala to lunga tu fa mtar proklami ka wale ya la ma le face na tu ngia la titi la bala fiafi e tele ya le telo ma isu ta upe fita no ya on ole fo e pio ne u fo ma se ne fo ole fo e olo afo de pule ma no fo ai olo le na tonu lava ole fo no fo ai olo ya la na to fo o to le ma futa ma na fo tu te no fo ya olo na to ya fakar kaya to pa timi umur pakala mi undi sila makwa fa ngale break e fai kau e makabaka ai sau me ai ke wa mole lo manga ai tas pakala mi na masalo e te ma futa mai tai ya tatu tai le tatu no ai lo tatu isu uma ya mte fa manatu atuna tatu company business ya ava ya ona tutuangia le malufia pe fai atu ai ole nganga ia fia mafuta pe ya o ye le mafai o na mavai vai le lo ke va kwala ko ma ke va kwa ya va be ya nga o ilalu taga mata vai fa di ya fa di ai pe ta to filo ta fa man via le to ma le asenga ngana o le to mali fa ma ngalo ima ua ta to filo ile ya so ta le lo fa mala le to mo te mine to fa so fu God bless moi oui tu kusa le ka moi Faz a rua,